Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli na kanal MBS Info. Moje ime je Bojan. Danas se nalazimo u Austriji ispred jednog marketa, supermarketa u Austriji koji je dosta veliki i vidjet ćemo kako se da li se ovde, da li ima nekih naznaka nestašica robe na tržištu, kao što se navodi u nekim našim medijima, i koje su cene roba koje su prisutne, koje su cene roba, odnosno cene namirnica koje su potrebne za svakodnevni život. Evo, prolazimo ovde pored vitrine sa mesnim prerađevinama. Kao što vidite, ovde ima svega i svačega. Ne vide se nikakve naznake neke nestašice. Evo sirava, raznih vrsta sirava. Sireva iz Švajcarske, Italije, Austrije. Evo što, na primjer, cena ovog sira Gouda je 3,99 € za 250 grama. Jaja ima dovoljno, kao što vidite. Cena je malo veća, znači 2,79 € košta 10 komada jaja. Komada. Sada ćemo pogledati, na primjer, cenu mleka, koliko košta mleko. Mleko 1 litar, 1,49, 1,39 sa 3,5% masti, 1,69. Znači, cena mleka je otprilike 1 € i prosječna cena 1,40 €. Idemo dalje. Rafovi su, kao što vidite, svi puni. Nema nikakvih naznaka neke nestašice. Kafe ima. Ovdje je također sve puno. Što se tiče supa, konzervirane hrane. Evo, recimo, cena šećera. Cena šećera za 1 kilogram šećera 0,99, znači 1 € košta otprilike kilogram šećera. Ima raznih vrsta šećera u prahu. Evo ga brašno, 1,39 kilogram, 1,59. Ima ovdje raznih vrsta i gotovih samo da se umesi hleb, znači gotova smesa u kojoj se dodaje samo voda. Dakle, cena 1,39 je otprilike za kilogram brašna.
Idemo dalje. Hleba svakih vrsta ima. Evo i ovdje kafe. Ima raznih vrsta naravno. Ima kafa običnih od 4,99 €, 8,99 €, 9,99 €, pa skupljih onda 19,99 €, 18,99 €, 17 i tako dalje. Dakle, ima raznih vrsta za svačiji džep. Evo, recimo kilogram ove kafa kreme je 7,99 €. Ovdje je 11,99 €. Idemo dalje. Što se tiče makarona, ima ih dosta i raznih vrsta i nema nikakvih naznaka da je ovdje neka nestašica što se tiče makarona. Što se tiče baš konkretno ove prodavnice, to je prodavnica koja se nalazi u Austriji i ona drži i produkte sa prostora bivše Jugoslavije. Kao što vidite, ovdje je lane, odnosno plazma. Ovdje je zabranjeno da se zove plazma i zove se lane i košta 2,49 €. Hrvatska Podravka Čokolino 2,39 €. Grand Kafa 2,89 € za 200 grama. Pola kilograma je 6,99 €. Mančmelov 89 centi. Jadro napolitanke 1,59 €. Krašova Frondi 1,79 €. Kolači Krašovi 2,49 €. Eurokrem 89 centi. Euroblok 89 centi. Najlepše želje čokolada 1,19 € za 90 grama. To je onako jaka cena, ali to je cena i u Srbiji tako jaka. 99 centi čoko banane. Nedela štrudla. Jafa 1,49 €. Carnex paštete su 1,69 €. 0,69, znači 69 centi su Carnex paštete raznih vrsta. Ima tu juhorovih pašteta. To je juhorova pašteta. Ona je 69 također. Negro bombone 79 centi. Bronhi 79 centi. Čipsi Smoki 1 € i 29 centi. 150 grama smokija. Ovo su neki turski proizvodi. Ajvar koji košta 3,69 €. Ljuti ajvar. Vegeta Podravka 6,99 €. To je što se tiče proizvoda sa prostora bivše Jugoslavije. Ovo su turski proizvodi. Evo, ima i šljivovice. Takovo šljivovica 15,99 €.
vino Ždrepčeva krv 3,99, graševina 5,99, Cedevita 1,99. Eto, čisto da možete uporediti cene na austrijskom tržištu i cene u Srbiji. Ovdje nema nikakvih naznaka, kao što se navodi u našim medijima, da ima neke nestašice. Evo WC papira. Također ima dosta. Cena je 2,29 za 10 rolni. Što se tiče kućne hemije, i toga ima dovoljno. Evo recimo koliko košta onako jeftiniji prašak, 6,99 € za koliko je to kilograma, ne znam, ali 45 pranja. Za 45 pranja. Milka čokolade. Ako se uzmu 2 komada, jedan komad košta 2,49 €. Čokolada od 300 grama. Čokolade od 100 grama su 1,19 €. Dakle, u ovoj prodavnici ima svega i u, tako reći, neograničenim količinama. Nema nikakvih naznaka da je ovdje nešto, nekakva kriza, znači da nema nekakvih roba na tržištu. Evo ovdje recimo vidimo nešto malo praznije, ali to su neko povrće. Eto, zelena buranija, ona je malo manje. Ovdje ima. Ovog svega ostalog ima dovoljno. Sada ćemo proći u drugu jednu prodavnicu, tipa sličnu Lidlu kod nas, i pogledat ćemo situaciju tamo. Evo, poštovani gledalci, sada se nalazimo ispred druge prodavnice. To je neka prodavnica kao što je otprilike Lidl kod nas. Pogledat ćemo kakva je situacija ovdje što se tiče snabdevenosti i namirnica. Povrće, ima ga dovoljno. Voće, također dovoljno. Kakve su cene recimo voća? Evo, na primjer, bio pomoranđe 1 kilogram 1,59 €. Kivi 1 kilogram 1,19 €. Pomoranđe 2 kilograma 2,49 €. Idemo dalje da tražimo da li ima negde nešto čega nema. Evo, nema recimo od ove firme. Znači Kinder jaja. Toga nema. Ali to je verovatno samo prolazno. Što se tiče hleba, ima ga dovoljno.
cena je za ove zemičke 1,19 € sa 25% popusta. Idemo dalje. Da nađemo namirnice koje su potrebne za svakodnevni život. Evo kafa recimo. Pola kilograma 4,49, pola kilograma 3,99, kilogram 8,99, 9,99, 7,99, evo nema ovog piva. To je mešavina pivo sa sokom. Onaj Radler popularni, njega nema. Isto Radler, ovdje ga isto nema. Pivo sa limunom također nema. Eto, našli smo prvu stvar koja nema. Ovdje isto pivo kojega nema. Ostalih namirnica ima. Kućne hemije. Uglavnom ima dovoljno. Papirnih maramica nešto manje ima. Brašno. Tip 480. Cena za kilogram 69 centi. Druga firma također 69 centi. Šećer u prahu pola kilograma 85 centi. Šećer Kristal kilogram 99 centi. Kristal šećer, druga firma, kilogram 75 centi. Evo ovdje nešto je bilo, a sada ga više nema. Šta je ovdje bilo? Ulje, ali kukuruzno ulje od kukuruznih klica 1,99 nema. 2 litra ulja suncokretovog 2,99 nema. Fino suncokretovo ulje 3,29 nema. I uljana repica, dakle ulje od uljane repice 2,29, 1 litar nema. Eto, recimo ulja ovdje nema. Naišli smo na prvu stvar koje nema. Ovo su piškote bile, njih također nema. Što se tiče mesa i mesnih prerađevina ima dovoljno. Hajde da vidimo. Kokoška za pečenje
10,49. Kokoška za pečenje 5,29 kg. Mleveno meso juneće 4,59 pola kilograma. Juneće mleveno meso 4,59 500 grama. Ima ovo mešano 3,79 pola kilograma. Ribe, mesne prerađevine. Ima ih dovoljno. Sireva također ima dovoljno. Raznih vrsta i raznih cena. Danas je subota, jedan dan ispred izbora i možda i zbog toga malo lošija snabdevenost jer dolazi vikend i ljudi dosta ovdje kupuju subotom. Evo recimo koliko košta Pampers. Pampers pelene 10,99 4 plus, veličina od 9 do 15 kg, 76 komada, 10,99 €. To je cena. Ajmo da vidimo mleko koliko košta. Mleko bez laktoze 1 litar 1,15 €. Dugotrajno mleko 3,5% masti 1,15 €. Sa 0,9% masti 1,09 €, 1 litar. 3,5% masti 1,29 € i tako dalje. To je što se tiče mleka. Nisam našao, nisam vidio nigde makarone. Sad ćemo pogledati makarone, da li ih ima negde. Gde su makarone? I evo ovdje imam nekih makarona koje koštaju 2,29 € za pola kilograma. Gurmanske makarone. Italijanske neke makarone. Punjene 1,69 € za 250 grama. Kao što vidite, situacija na tržištu što se tiče snabdevenosti sa robom je dobra, osim ulja ovdje ima svega i ti neki navodi naših političara da je nestašica na tržištu
na zapadu velika. Kao što vidite, je delimično tačno. Znači, osim ulja, svega ostalog ima dovoljno. Hvala vam što ste ispratili ovu emisiju do kraja i ostanite informisani i dalje uz MBS Info kanal, a sutra ćemo izveštavati sa izbornog mesta u Beču i pogledat ćemo kakva je izlaznost ovde u Beču. Hvala i doviđenja.